Chibay ule Vawiin nun kong Hruaitu atan pathian thu nun Awmzia Hriat Ngai ti kan ngai thale don ani tukin devotion atan kan mangle don niya hey kan channel ngai thatu kan pung zela kan lom hle maya pathian malsom na in chanzel kan du sak cheu ani masa in Philippi khuami te hne na tirko pola lekhathon bung khachang somni pakhat thu te chau hi lo chiar le masa ila lo ngai khale ang u kiatan zong nun hi Krista ani sia thi po hlok na ani lalpana thu mal som ro se amen letun lai khovela hian mi hringin nun Awmzia kan zong na sa ema mithiam kan ti philosopher te psychologist te scholars le thinker kan ti mitam takin mihring kan lo pian hian eng ti tura piang nge kan ni ti te kan lo pian hian kan ti tur duan lok sa a rengem ti te nun hi enge ani a enge a Awmzia ti te an zir chianga mani mudan ang thevena hil fia na te po an zia ka Bible in ngatlo Bible tel lava nun zirna ania wangin until mu chuale zirtir na tepo ain ang lo na sa mani Solomon khan ay zong anei veka ma se pathian tri na lo hi chu thil zong hi eng ma alo ni lo ti kha mu chu ani khovela nuam zonga atop kheng teme upo annun aha chol lo lai hian sul kong zo in enga nge ke ni po kan tlan lui zel bi kang tiro u an mingtar lang kher lo ta ila chen khat siwan nun Awmzia chu nuam hi ani nuam chu zong la eng konga ma hian in sum su eng konga ma hian dam chan tura duan lok a om lo wangin nuam i mu na chu i dam chan ani mai chu nun Awmzia siam tu po ani nga lang ti in an zirtir thina Epicurean ate phei chuanin idam chan tur hi nangma nge in siam ro thi nupi alam chu eng hel su I thi to ber te chuan I om to don hleinem nuam chu zong ro pursue pleasure anti hialani pathian le athu enga ma ngai lo te zirtir na zui hian Christian tam tak chu kan oma lali so zirtir na zok nolin pathian omring lo te zirtir na zok he kan nun Hruaitu kan manga nuam kan zonga lim na kan zonga pathian kan thengil thin mitam tak chuan pathian omring lo te zirtir na hi kan zom du zong tak ani a apoi tak zetani mitam tak chuan draksa nun Awmzian zonga suma nun Awmzian zonga seksa nun Awmzian zonga nima sela chunga chuan tlan thin ma sela atopa an ning tho an beidong tho mihring taksa hi damring tura siama nila vannat na ina age theya harsat na tam takin ati room theya chung chu sumin avai kyang thelo lali suo chawin chung chu min sut kian sak theya ha dam na te pom thiam na te po hi min petrina ni chuwang chuan khovela hian nun Awmzia zongin vakha du su ima mi tam tak mi hlo cham an tam lutuk to mi ti suala ke kan pen lui hian at wanga ni to thina ni tukina hian fin na dekin lalpa ti na ilut zogang u William D Maung Sakhan heti hian asoya pathian tel lova nun chu khol ha tel lova thil thuyang le pen tui om lova thil ji angani alo ti a adik tak zetani pathian tel lo nun chu laktozen buruak atak om lo hlut na nei lo ang mai hi ani a khring nun hi asiam tu tel lo chuan aruaka amalla akhohara sunga in Awmzia anei lo nachina kan ngai thla kang khan William manasoyangin pathian tel lova nun chu khol ha tel lova thil thui angani a engma Awmzia nei lo pen tui tel lova thil ji angani a engma Awmzia anei lo ani sum hi hlim na nita sela chuan
Khovela hian mi re thei te hi kan hlim ve ngai lawang nima se lalpa khongai na wangin kan hlim thin ani lalpa nen chuan millionaire tam tak ain kan hlimin kan nun a hausa zok si ani hi avamak em tiro u hengzong song hi khongai na wang ani zai thiam Elton Johnan inti hlumatum lai khan US dollar zalivel zetane ani ma sia I suwa anei lo wangin sumin nun hlim na apereng reng lo Kristanen chuan engkim hi afia kan dong song thiam thin polange po in anun pum pui Krista hena ahlan nuwa khan ama nuna Krista alolal berta a Krista alal berti rawangin atifu asin hausa omdana thiama rethe omdana thiama engang po alung oya thiama atan chuan thi po hlok na alani ta zel maya thi hi thil hupur ani velo tukina hian inun Awmzia chu Krista ani ti hi lo chiang non leang che Krista hena inun pela itan nung to lovin lalpa huat zong sualte simin kalsan la hlau na tel lo nun nuam chu Krista a che hian ichang the ni ti ria inun lalpa hena hlanang che lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chu nung bermin mangai tu tukina I khongai na tharakan don le awangin lom thu kan soye tukina hian lalpa nun Awmzia Hriat ngai ti thupui mangin thucha toy te kan ngai thale ta tirko pola chuan ketan zong nun hi Kristani thi po hlo omani lo thi po hlok na ni atia kha kan lo pong chuak le ta khongai takin lalpa he thucha toy te mang hian ama mo tu te hena nangin thu sein an thin lungkong khar nangin hon sakla I thutak thunung chuchuta chuan anma ni muta annun sual te kang fai turin nangin natharin malso mangche min mangai tu kan lalpa Isu Krista mingin inhena kan rondile amen lalpan malsom theu cheu ro se